Hasanu Jašareviću, 77, ne prestaje zvoniti telefon. Zovu, kaže, sa svih strana, znani i neznani, da čuju kako je masovnog ubicu Nermina Sulejmanovića sprečio da nastavi svoj pohod. Hrabri Jašarević je tog 11. avgusta menjao svog sina Dinu u njihovoj radnji Ribolovac u Gradačcu kada je u radnju ušao Sulejmanović. Čujem škripu guma, auto se zaustavio pred prodavnicu, mislio sam da ide mušterija. Kad onda on se pojavio u bermudama, patikama, drži pištolj i kaže meni: daj svu tu municiju od 9 mm. Ja ga gledam je li pištolj pravi, jer mi prodajemo i takozvane startne pištolje. Pitam ga koliko, a u sekundi skontam da ću mu dati startnu municiju koja je ispred mene. On reče da mu dam sve to što ima. Izvadio sam 6 kutija koje je odmah zgrabio. Okrenuo se i koliko je žurio, jedna kutija mu ispala kraj vrata. Opisuje Jašarević susret sa ubicom. Dok je on izlazio kraj vrata radnje, kaže nam, stajala je njegova starija unuka koja je preko društvenih mreža vidjela šta se desilo. U tom trenutku je nju uhvatio strah, panika, a onda sam se ja i pribojao njegove reakcije. Radi svojih ukućana, ako skonta da sam mu podvalio ćorke, ušli smo u kuću iznad radnje koju sam zaključao i kontam, ako se vrati uzet ću mu pušku iz sefa i pucat ću mu ruke. Ne bi ga ubio, ne daj Bože, ali pozvali smo nadležne organe, priča on. Dok mu unuka nije rekla šta se desilo, Jašarević nije znao da Sulejmanović je već počinio 3 ubistva. Čuje policijske sirene, hitne pomoći, ali kada mu je upao krvav u radnju sa pištoljem, nije puno razmišljao. Znao sam da mogu imati veće posljedice, ali sam rizikovao, dodaje ovaj hrabri čovjek. Sulejmanović nije uspio da se vrati. Sa kutijama ćoraka nije imao kuda jer je ubrzo je lociran, a potom je opkoljen. Nakon čega se ubio posljednjim pravim metkom. Jašarević nije poznavao ubicu, dok njegov sin Dino kaže kako ga je znao iz viđenja po čaršiji. Moj otac je stvarno odigrao herojsku ulogu u tom trenutku, u takvim okolnostima kada vidite nekoga sa pištoljem uperenim u vas. Dođe i traži municiju, on je stvarno se snašao i setio se da mu da ćorke. Ja to ne bi znao, rekao bih nemam i verovatno bi me upucao, rekao je Dino sin Hasana Jašarevića. Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljen policiji za nasilje u porodici. On je ubio svoju suprugu ispred vikendice u mjestu Sibovac, nedaleko od grada.